One COVID-19 vaccine trial volunteer in the U.S. described the side effects he experienced. However, ko hono whakamatala'i i he volunteer ne kau hono huhu malu'i ahi'ahi'i o whaito'o huhu malu'i COVID ai saiti'ifeki o whaito'o ai ane nea usia. Nengo ia au whapapau i he kau matao koe whakailonga hange ha fulu hiri ha huhu peheni koe mea ngā maheni pe ia. Ka uhi o kuma aulunga peseti e hiwa wha ai efficacy rate o huhu malu'i mō tēnā. Ne tokolahi e kakai ne lauloto ke huhu aki ki nautolu ai whaito oni i he huhu malu'i ahi'ahi'i. Kala e whakalalahi e hoha a ki he saiti'ifeki hiri e pehe e hataha ne kau he huhu ahi'ahi'i ki hongongo ai si e nā. Ne ongo i o kuki i mofi, i ongo i he laia, whakamokosia, kia kia tuu, pea mamahi ai uowa i hono uma he mahange ia ne tukia ki mua, pea ne toki ongo i sai he aho e taha. With Moderna's vaccine showing around a 94% efficacy rate. Lolotonga ne ia i hanga ho haa. Ne pehe Britania te nau totongi huhu i ha whaahinga, ne nau uosia lahi i he saiti'ifeki o ngā huhu malu'i ahi'ahi'i. Pea e whai en ki mua he kamataanga o huhu malu'i ahi'ahi'i ai whai sa he wiki hono hoko. Ka ne whakamahina pe he kaumatatao, ka whangaki whakailonga o kute ango i hange ha fulu, ko anga maheni pe ia hiri e huhu malu'i. Aia o kune whakahaa anga hono talia he sino ai huhu malu'i. Ka ne whakapapau e keri moa koe matao me he Immunization Action Coalition, koe ngā aue ai sino he huhu malu'i, koe whakamahino ia o ku ngā aue ai huhu malu'i. Pea ku ikai ha mea ia e whakatu tāmaki ai. Pehe foki he kau matao, ka aku iai ha saiti'ifeki ai ia e whakataimi pe, pea aku ikai tonu ke ta ofi e ia e fie huhu ai kakai.